ga za buri munsi nizihe? ni ga wambika ibiganza byawe bibiri zitagera mu maso. None se ko iyo batugurisha akaga kamwe, ariko ntabwo ufite ikiganza kimwe, mufite ibiganza bibiri. Nkeka ko na benshi biterwa no kutabimenya. Ukaraba kangahe ku munsi rero? Nkonse y'abantu gukaraba kabiri ku munsi. Mu gitondo akenshi kubera imirimo tujyamo hari igihe usanga twirukanka, ariko nimugoroba ugafata umwanya wawe ugakaraba neza, ukisiga ukinogiriza. Abagabo benshi bo rwose ntibanisiga amavuta ngo bisiga agasabune. Ibyo nabyo mu muco w'ikinyarwanda ngo amavuta n'ay'abadamu, ntabwo ari byo. N'abagabo ndabashishikariza kwisiga. Abasore barimo bashaka inkumi, abagabo bubatse, ukabwira mugenzi wawe akagusiga.